bahok ken lekmen hau try. Hakini keski ai ku blei fi hak kerteng ke tiang tam ke jong try Jesus Christ unong penem berunong siuspa jong abad jong pi. Kaktian ke jong blei ke bangine pusan agri keski kan long na ke kitab sam kan long ke bandri pusau ke khot ke basipo. Kentian ke bong ki bahok ken kemen hau try bat kirshania hau. Bat ki bebet laga download baro ken lekmen. Kini kalong kejingkular na kaktian ke jong blei. Bagi bahok berbor kin kemen hau try. Kin mau ba om dan weiru ubahok hagini isla perthei. Nomor baro ula lepop bat kila dolen ai ke buram ke jong blei. Rewat klet ke Bible ke yithu baleng bau Jesus Christ lapen long hok yang abad happy. Habang ilangit hau Jesus Christ kata kapop kebadan hagajim kejengi lapan kuat no ling bagas nam kejengu. Pan namar balapan kuat ki pop kejengi bagas nam kejengu Jesus Christ. Ilong ken ki bahok akmat ublay. Mde naga daw ka hok kejengi, re naga daw ka hok ke Jesus Christ pen kop hangi ling bagajing ai kejengu. Timentak ni kalong kular kaktian kejong blay naga benta ki bahok. Kata kalong ki bahok kin lekmen berbor hau try. Hagni keski pidon ke daw ke bakrau ban lekmen hau try. Nama utry ulong ublay jonga bat jongpi. Utry ulong ru ulong penem ulong siuspa ulong penkia ulong yalam badulong baro ah kejingim kejingi. Ikum ki bahok idon kam ban lekmen hau try. Bat baro ki bahok ken shania hau blay. Pinamla banlong ki bahok ki jong blay. Lada pim shania hak ke bau Jesus Christ ula pendap halo jong geding pena. Pidon kam ban shania hau blay. Baka jing shania ke jong pi hau blay. Kade banlong shispa dai ke shispa. Balada pilong kumta ke jingkmen ke jong try kan wan hak jing ke jong pi. Bat ke Bible kong bat ki iaid bet laga download baro kin lekmen. Kum ki bahok yidon kam ban pendep ya ke hok. Kata kelong ban iaid ke jingim ke bebet hakmat ublay, hakmat ki bril, hakmat baro ke bangila ya ke ban pendep hak ni kesengi, pada kesengi ke belalit, kesengi ban wan. Ken mau baga jingim ke bebet, kelong ke jingim ke ublay syam sngobha. Ke jingim ke bebet hakiliang baro. Kalong ke jingim ke ublay un pendap dan ke jingkmen. Tapi kuat ban ke jingim ke bekmen, iaid bet, iaid hak lenti ke bebet, warnum iaid ken riang. Bread no ke jing arsap, bread no ke jing le menle, bread no ki lenti syukor, ke jing thok, ke jing meng, ke jing sarong, iaid bet dan ke lenti ke ublay upeni. Hang ta fin mat ya ke jingkmen ke badap hak mensiam ke jongpi. Angit skem blay un pendap shisha ya ke download ke jingi way pi way da ke jingkmen. Balabu blay pendap ingi da ke jingkmen ke jong try ke long ke bor. Kan mau pidon kami ke bor na ke benta ba finyat shaprang. Kumnu fin la banyat shaprang la film don bor banyat. Ushabi naga bor kade ke jingkmen ke jong try. Te hakni ke ski benta ai bengin ma ke jingkmen ke jong try. Lesi suitan lo persang ye ke ban lutino ke jingkmen na ke jingem ke jongpi. Le filanget hau Jesus Christ filong ki bahok pergi bahok berbor kin lekmen. Kenum kuslai ki baro da ki baro kin shania bet hau try. Perke lenti ke beki iaid kan long ke lenti ke bebet. Kaba pinsngobha ya ublay ningkong bat ya kibreu baro. Ito ublay kedik sengi un ai ke jingkmen ke badap ke jingem ke jongpi. Amen.